ubikoze neza, ubikoze neza, Imana ikabahezagire. Numvise indirimbo zibiri za leta hano zatanze ubutumwa mu buryo nanjye ntabwiteze, ariko niba isigaye byose utashoboye kubyumva, ariko wumve ko icy'ingenzi ari uko ukwiye kwitegura. Imana iramukiza. Nari niteze ko ikoranirizo ko ari rinini cyane, kandi n'abatumire bazaba ari benshi. Nabonye ko ibibanza by'ibyubahiro hari ibibanza bigaragara, bene byo muze kubabwira yuko ibibanza byabo byabonye bigaragara. Izahimbaza. Ndanezerewe rero, ndabakeje nyacyubahiro muri hano, Imana yabakujije ubutandukane bwanyu kugira ngo tubane n'ikino cyigwa. Imana ibahezagire. Tugiye kwiga icyigwa kigoye gutahura, kuko naho umwarimu yosobanukirwa gute ntabura akamusoma, kugira ngo rero nikaramuka kansoze gasobanuzi aze kuba hafi yawe agusobanurire mu buryo bwa mbere. Ikigo cyacu kiravuga ngo ubutumwa ku bapfuye. Ubutumwa ku bapfuye. Hari uwo cyo kwita twebwe Izahimbaza. Rimwe Imana ishobora nimwiyumvire rero abantu ayo makosa yari ngaho bapfuye kera, bigishwe kera. uzeze ubutumwa ku bapfuye tukagira ubutumwa ariko nabwiki ayo makosa yumye Ezekiel amaze kuyabwira nshobora aho avuze ntabwo bibabwire ingingo ku yindi, ariko muzirikane ngo Ezekiel amaze kuvuga rimwe ngo yumvise umuyaga uhuhuta, maze umuyaga urahumuka, igufa ryose turaribeza ibyago. Haleluya! Igufa ryose turaribeza ibyago. Reka ndabaza ikibazo. Ni bangahe baba bavuye uruhande rw'Inyambo? Inyambo Izahimbaza. Abavuye mu Buyaga ari Imana ibahezagire. Abavuye mu Kanyosha, hari abavuye mu Mutama ntabwo, ariko mu byumba ngo bigufa byose turaribeza ibyago. Niko kwitegereza rero rero igufa ryose tora bigeza ibyago. Hari ikintu babwire kiriho niba ko ikigo harameze gushishisha mugabo mesaje zitandukanye gatoya naho gusoma ikintu. Ndababaza ikibazo ati nimwitegereze jewe data yakambara ugasenya no munsi zo kumenya ko bizi kwa kabiri, sibyo? Hanyuma hari abantu bahanwe mu gihugu jina kusema gushaka mu gihugu bahanwe ndi umwana ndayageza ariko imana iki aho imana y'imana
hanyuma tukamenya ayo gushaka. Hari n'abandi bahanze gukunda, hari n'abandi bahanze byose by'ubuzima hagati y'abantu. Hari niko bitegereza rero. Sensuwazi ijambo ry'uhoraho ryavuze. Haleluya. Haleluya. Nyamuka rero atangiye gufata uburenganzira. Yabitanga kwa baba hali hapo. Siku ya hizo baba kwenda kwa kandara. Uko wakati mwingine yake watu akasema nitaka baba wasikane. Hapo ni baba ukisakana kwa baba wasikane. Nafsi kibazo hiyo. Ufateni uko kubera ko abafu bafike hanyuma yo kugamo hanyuma yashaka kubatafara hanyuma amatafari icyo kimwe kikakubaka epfo ukinama cyangwa se yakakubaka akagosha kubera cyo kubara reka ndabaza ikibazo ibibazo rero kuba byavuze umuyaga ukaba umuta ikibazo cyawe bitoranye byagana n'impegereze Usome Ezekieli 37 uhere ku murongo wa 15 unize mikrofone ushaka umurongo wa 15 tugeze ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 15. Amen. Ezekieli 37 15 kugera 15 icyitegererezo cyatanzwe ku mboni zibiri. Icyitegererezo cyatanzwe ku mboni zibiri. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzaho. Itewe umwana w'umuntu. Abiri inkoni. Uyandikeko. Uti iyi ni Yuda.
yose iri mu kuboko kwa Efurayimu n'imiryango y'Abisirayeli maze bumvikanye bagire inkoni ngo bagume mu kuboko kwanjye 20 kandi inkoni wanditseko zize ziri mu kuboko kwawe mu maso yawe. Hallelujah. Hallelujah. Imana ikeneye ko tuzagira ibyo byose nubwo twapfuye nubwo tugaragara n'abapfuye ubundi tumenye kwakira ibyizigiro ibyo dukora byose twaba tuzirikana igisoma kuboneka muri Galatiya ikibazo cya kabiri mirongo irindwi sibyo ari Galatiya ikibazo cya kabiri mirongo irindwi hanyuma duhere twebwe ntacyo tumaze azayibaza twebwe ntacyo tumaze ariko ufite icyo amaze ni urya ari muri twebwe hanyuma niba ufite icyo amaze nayo twebwe ntacyo tumaze kabiri Abigaragara kabiri kuva mirongo ibiri afise umugabo kuvuga ngo ubugingo bushasha buzana kwizera gato mbere yo gusoza isomo maze tuzirikane nta kindi kintu gishobora kuvuga nta kindi gishobora kutegura nta rundi gishobora gushingira keretse ijambo ryawe rivuga gute aravuga ngo nababajwe na Kristo ariko niho yabasije wenyine
mana byose ibyo mana byose birimo umubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yaguze, bikoreshwa kwizera umwana w'Imana yaguze yaguze akanyigura. haleluya murakoze izahimbaza ubugara ko bushake wewe burebure haleluya ibyo nkora byose ndabikora mu kwizera Kristo yaguze akanyigura haleluya ubugara bw'ishakirwe ntabwo bizoshobora gutangira imbaraga za Kristo gukora kuri twebwe haleluya ntabwo icyo Imana yavuze kizobera kuyasohoye izahimbaza abantu batuzuzuzuzwa baramenye twebwe tuzi iby'ubutumwa bwera kandi kuko ni ubutumwa abantu bahawe bidasanzwe abandi ihema ryera tuzi ihema ryera tubizi mu mashusho tuzi uburyo bwo gushushanya ariko ntituramenya neza koko ko ihema ryera ryamaze kuva mu ishusho ubu ryamaze guca mu buryo bugaragara. Kristo yavuye mu ihema ryo ku isi avuga mu ijuru kugira ngo abe mu ihema ryo mu ijuru atubere mu ngoro sibyo wowe rero uri nkaho wewe wicaye ngaho cyo kumwe nawe ugereranya n'urusengero rwera rw'Imana ijambo ry'Imana ryavuye ngo ntimuzi yuko urusengero rw'Imana yera akiri muri twebwe haleluya izahimbaza none urusengero rwera rw'Imana ruza kutugirira ingomana uvira babwira uyu iyi ngoro itegerezwa kugira hera ikagira hera cyane izahimbaza kubera ko handitswe ngo muri rusengero kubera rw'Imana haleluya ahera cyane ategerezwa kuba yombi hategerezwa kuba yombi haleluya ubu rero abantu ari n'umutima yeguye ibyiyumviro by'uko amapfa yacu yumye ibyiyumviro by'uko ibyiringiro byacu byabuze duca tugira hanyuma igufa rwose bigatura mu izina biramugeza abaturage hariho abatandukanye hariho abatandukanye n'umugabo biramugeza abaturage mutayipfutse byasazira ariko ubwira kirabireka haleluya haleluya abisirayeli bahuye n'ibyo mubiri ariko turebe uburyo tugenda bafite umuco mwigisha ntimwiyumvire ko Yesu azoza kwakira Imana mutabasha kubaho nta byanditswe byinshi biza kubabwira kugira ngo Yesu ariko muzirikane ubu abantu barushirizaho kureka Imana enda mwebwe namwe murushirizaho kwegera Imana haleluya namwe turushirizaho kwegera Imana imibiri yacu tuyifate nk'ingoro yera Imana hanyuma ahera cyane twebere ko Kristo ahaba mu mitima iwacu iyo mvugo zakwibuka abantu bose baturwamo wese ko arahera cyane aho mu ijuru ngo ni umuhereza mukuru bari gukora gusabira bari kuhahera n'umutuku ngo ahera cyane aho mu ijuru aho hera cyane nibawe naho hari umubere haleluya aho hera cyane nibawe naho hari umubere hafi ndasaba Imana data ushobora wese kugira ngo amurike imitima yacu kuko ari bafise ububasha bwo kwigura uburimbi bwose Satani yashize mu mitima yacu arangura uburimbi bwose kugira ngo cyangwe cyangera aho inkoni y'Abayuda n'iy'Abisirayeli iterana bayikana imwe azasanga icyo cyiteguye haleluya hanyuma igufa ryose ritoranyiriza yaryo